Hürmetli депутатлар, bizning endi bunga qadar rayon Sovyeti qo'shinida rayon Sovyeti deputatlari sostavında 6 komitet ishlab keldi. Biz endi Davlat Sovetida endi o komitetlar 2012 yıldan amalda bo'lgan rayon Sovyeti ustafı negizinde ol endi doimiy komissiyalar bo'larga tegish bo'lib turadi. Shunga ko'ra biz birinchidan onu komitetlar tugul komissiyalar deb o'zgartiramiz. Doim komissiyalar hamma sostavında 5 kishi bo'lgan 6 komitet ishlab keldi. Ol byudjet solimlar, finanslar ham mulkiyat bo'yicha komitet, ikkinchisi sotsial siyosiy masalalar bo'yicha komitet, ekologiya, mulkiyat ham agrar masalalar bo'yicha komitet, zakonnilik ham huquq tartibi bo'yicha, tuzilish, kommunal ham infrastruktura masalalari bo'yicha, ham 6-si iqtisod, investitsiyalar ham ishmakarlik bo'yicha komitet. İkinci slaydda endi ko'rinadi. Biz ana doimiy komissiyalar etib hem 4 doimiy komissiya hem de onun sostavında 7'şer deputattan takdim etemiz. Birincisi avul xo'jaligi, sanoat ham tuzilish, ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiya. İkincisi zakonnilik ham huquq tartibi bo'yicha doimiy komissiya. Üçüncüsü iqtisod, ishmakarlik ham finanslar bo'yicha doimiy komissiya. Hem de dördüncüsü sotsial siyosiy masalalar bo'yicha doimiy komissiya. Sostavına kelganda komissiya bunlardan endi fikrlar, so'rovlar bor. Albatta yaxshi taqdim bordimi? Hurmatli deputatlar, mening taqdim shunday, ikkinchi komissiyada zakonlik ham huquq tartibi bo'yicha doimiy komissiyasini üstüne aytib zakonlik, huquq ham yerli o'zidara masalalari bo'yicha по вопросу местного самоуправления. У меня шунday ta'lim bor. Bizning bular, bizning ikki komitet. Men aytib ketasim keladi. Bugungi kunda farishtalarimiz bizning olda komitet raislari oldida bo'lish qo'ydi. Rayonlarda, shaharlarda bo'lgan mana shunday komissiya, komitetlar bilan ilm-tagagina kirituv bilan birgalab uchrashuvlar uyushtirib, kerak chog'da mendidir konkret masalalar bo'yicha ularni qozonga chaqirib, rayonlarga to есть ilm-tani nig'itib, olda mana shu masalalar bo'yicha o'zidara vazirlik, zakon va boshqa komitetlar qaragan masalalar bo'yicha mana shu ishni nig'ittirgan deb shunday bo'lish bizning olda qoladi. Shundan mening shunday tartib bu komitet bo'yicha. Bunday uchrashuvlar boshlandi. Uzoqlamay bizning komitetdan bunday uchrashuv. Sizning endi kelishgan bunda qaysi bir iqtidorlar saylangan iqtidorlar kelajakda turli komitetlarda masalan bizning komitetga degan bizning barlig'i 8 komitet, qaysi komitet bilan birsida 3 komitet to'g'ri keladi, turli komitetlar. Birinchi komitet bir masala bo'yicha ozodlik, ya'ni yetakli komitet, ekologiya bilan avul xo'jaligi va tuzilish bo'yicha Тыгин Александр Васильевич, промышленность bu Shafiy bo'ldi, Lutfullo Islomович. Shunga ular shunday ish oldi. Qarshilayib turib. Rasululloh tağda derecesini ko'tarib bo'ldi. Rustam ol bari shu komissiyada просто nosozliklar belgilab ketarek. Bizning endi olti komissiya rayon yerligi uchun ko'proq yo'l bor. Bu qadar yoqlab qarab da bo'lmaydi masalan. Biz buni bizga to'g'ri keladigan, то есть Rustam da komissiya qo'yib ishlatgan, ishlar kishi shulay aybatlab qaraytirgan, aybat ishlaytirgan, real ishlaytirgan komissiyalardir deb tanlashtiramiz. Shakirov Marat Marselovich Usul avul yerliginden rayon sovet deputati, Nurtenov Ramil Mirhajanovlar Tulki avul yerliginden, Kalimov Erik Maratovich Akko'z avul yerliginden, Ahmetov Kalmes Iberjanovich Sholmamurat avul yerliginden, ham Kadirov Ramis Muhammad Hamisovich Boysarov avul yerliginden rayon soveti deputatlari. Için mucizeler rağmen takdim edilir. Nechek? İhtiyaçsın, vaziyetlerini takdim. Aya. Rağmen bu kadar pakayın masштабda avul xo'jaligida shundan ko'ra İhtiyaçsı şundan ko'ra ihtiyaççılarına rağmen takdim edilir. Vaziyet rağmen kıyıda sonra. Qolganlar alarni to'g'ri
Şuna göre her bir ülkeden kompetentli kişiler olsun diyen maksattan takdim edilen hazalarla belirtilir. Evet, İkincisi, bizim zakonluluk hukuk tertibi boyunca doimi komissiya hamında hem jelli uzidara bulayım. Şuraya жерли өзгертіші. Evet. Мында енді біз доими комиссия жетекшісі етіп Жәлелев Тамир Әминұлын тақдим етеміз. Ойышыл жерлігінің район советі депутаты ағзалары болып, Минаханов Рафис Фарихұлы Тоқталашық ауыл жерлігінің район советі депутаты, Мансуров Марс Тимирханұлы Шулаев Тоқталашық ауыл жерлігінің, Сәвтинова Гүлнара Земфировна Сәфер ауыл жерлігінің, Михайштинова Флюрия Ривқызы Мәсәді ауыл жерлігінің, Қарасов Тахир Гүліс ұлы Терекей ауыл жерлігінің, һәм Әхмәтханов Марсель Рауилұлы Иск Ойман ауыл жерлігінің район советі депутатлары болып тұралар. Һәм бұл комиссияларның шәмлеген инде кеңей сурак проблемалы мәсьәләне караганда, без инде вакытлыча комиссияләрдә төзүй алабыз. Анда инде оешма предприятие җитәкчеләрендә кертеп эш алып барырга мөмкин. Алга таба безнең икътисад, эшмәкәрлек һәм финанслар буенча даими комиссия. Монда инде комиссия рәисе итеп Фаткай Фарис Гаясулы Пуща авыл җирлегеннән район советы депутаты, Кустова Римма Зиевна Мәсәд авыл җирлегеннән район советы депутаты, Галямов Радиф Мирдариф улы Шуракай авыл җирлегеннән, Нуртинов Нияз Зайнтинович Пуща авыл җирлегеннән, Султанов Радик Рифович Туке авыл җирлегеннән, Имамова Галина Ибрагимовна Аккүз авыл җирлегеннән һәм Гыйззатуллина Ойгөл Фәритовна Актанышбаш авыл җирлегеннән район советы депутатлары булып торалар. Һәм инде безнең соңгысы социаль-сәяси мәсьәләләр буенча даими комиссия. Әлеге комиссияның җитәкчесе итеп Әнвәр Бәдибәр Миркасим кызын тәкъдим итәбез. Искәлем Яңалым авыл җирлегеннән район советы депутаты. Членнары булып Хаев Айдар Рафкатулы Кәскәй авыл җирлегеннән, Карамов Айрат Санагатулы Йомалы авыл җирлегеннән, Насыр Гайберов Люм кызы Әтәс авыл җирлегеннән, Галиев Эдуард Әмирҗан Татсуксу авыл җирлегеннән, Нургалиева Ландышев кызы Пуща авыл җирлегеннән һәм Ахметов Фирдәүс Гаязович Уразай авыл җирлегеннән район советы депутатлары булып торалар. Сораулар, әйтәңгә карата. Ротация өтәлгән комиссия членнары инде течение арбитрного срок бар, шуңа күрә ротациядә үткәрә торган комиссиялар була, чөнки һәр депутат бара катнашырга тиеш анда. Шуңа булачак киләчәктә. Комиссия җитәкчеләре, ротациядә үзләрендә кешеләр булырга тиеш. Аларның позициясыннан бик күбәйеп тора, шулай булгач, алар ничек эшне оештыра, шуннан бик күбәйеп тора. Сиздә эшләй торган кешеләр инде. Башка фикерләр, тәкъдимнәр булмаса тавышка куян. Кемдә кем безнең район советы уставының район советы эшчәнлеген оештыру турындагы 32-нче маддәсе 2-нче пунктны һәм район советы регламенты нигезендә 4 юнәлештә даими комиссиялар булдырырга һәм тәкъдим ителгән составта расларга дигән депутатларның үтенечләре тавыш белән. Шәргәт, каршылар, битарафлар юк, бер тавыш